dober večer in dobrodošli na tretjem dogodku Potujemo skupaj s Fakulteto za turizem in knjižnico Brežice. Naša naveza s Fakulteto za turizem sega v samem začetku njene ustanovitve. V knjižnici Brežice hranimo študijsko knjižnično gradivo fakultete in ga izposojamo. Letos smo skupaj začeli tudi potovati. Med nami lepo pozdravljam dekana Fakultete za turizem, izrednega profesorja dr. Boštjana Grumna in njegove goste iz indijskega veleposlanštva, drugega sekretarja Ravi Komar Džejna in atašeja Sančaj Komarja. Prijazno pozdravljam še podžupana občine Brežice Jureta Pestirca. Prireditev smo namreč pripravili v okviru Brežiškega oktobra v počastitev praznika občine Brežice. Vabim besedi. Ja, lep pozdrav v imenu občine Brežice, greetings and all the best from the local community for guests from India. Brežiški oktober je, bom rekel, mesec občine Brežice. Ni pa samo to mesec občine Brežice, tudi to mesec vseh kulturnih društev, vseh inštitucij in vseh, ki delujejo v občini Brežice, tako da je to en poseben mesec, ker smo vsi zelo aktivni, vsi zelo kulturni in vsi zelo aktivni in dejansko vsi radi pokažemo, kaj smo dosegli čez leto in kaj dosegamo in kaj si želimo v prihodnje. Tudi me veseli, da je danes gospod Brumen tukaj z nami, Fakulteta za turizem, tudi on osebno zelo aktivno sodeluje z občino Brežice. Turizem je najbolj pomembna gospodarska panoga v občini Brežice in prav to sodelovanje med fakulteto, njim osebno in tudi nami, bom rekel, z občino in vsemi ostalimi, tudi z gospodarskimi subjekti, Terme Čatež, Terme Prodizem in vsemi ostalimi je zelo aktivno. Večkrat govorimo v teh dneh o strategiji turizma, ki jo moramo nujno začeti bolj aktivno izvajati in tukaj je njegova vloga, bom rekel, bistvena in nujna in tudi izkušnje iz drugih krajev, kjer bomo danes videli, kaj vse počnejo turizem boljši, večji, najboljši, to moramo tudi prenesti, bom rekel, v te kraje in biti v tem segmentu najboljši. Tako da želim danes vam prijetno združenje in hvala. Univerza v Mariboru je bila ustanovljena decembra 2009. Prvo generacijo študentov je upisala v letu 2012-2013, prvi diplomati pa so uspešno zagovarjali svoje naloge v letu 2015. Letos je v 10. obletnici svojega obstoja prvič razpisala izredni študij v angleščini, na katerega so se upisali tudi indijski študentje. Med njimi bodo nekateri ob izrednem profesorju dr. Boštjanu Grumnu z nami danes delili svoje izkušnje. Današnje potovanje bo vodil dekan Fakultete za turizem, ki je to funkcijo prevzel z leta 2015. Izredni profesor dr. Boštjan Grumen je predavatelj na Fakulteti za turizem ter na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Je strokovnjak za področje informatike s širokim opusom raziskav na področju turizma. Ima bogato upravljalske izkušnje, je izvajalec delavnic z področja turizma ter avtor številnih vrhunskih člankov z področja informatike in turizma. Danes, preden prisluhnemo izkušnjam, ki si jih je pridobil v povezavi s pisano deželo Indijo, nas bo v imenu veleposlaništva države Indije pozdravil drugi sekretar gospod Ravi Komar Džejn. Mr. Jure Pesdirch, Deputy Mayor, Municipality of Brežice. Ms. Teya Bemkoch, Director of the Faculty, and Professor Dr. Boštjan Grumen, Dean of the Faculty of Tourism, University of Maribor. Brežice is not new to me. I visited this town 1 year back. I visited company Covis. But today it is looking different because of the presence of so many Indian students here. This has really brought vibrance to the city. Lep pozdrav podžupanu občine Brežice, direktorici knjižnice in dekan Fakultete za turizem.
Brežice niso novo mesto zame, saj sem ga obiskal že 1 leto nazaj, vendar je takrat izgledalo zelo drugače, saj takrat ni bilo tukaj vseh indijskih študentov, ki ste danes prisotni. So first of all, good evening, dobar večer and namaskar to you all. I bring very warm greetings to you all from Indian Embassy in Ljubljana. Prinašam tople pozdrave vsem iz veleposlaništva Indije v Ljubljani. I thank organizers for organizing this India Day and inviting us. Zahvaljujem se vam, da ste nas povabili na ta dogodek, ki ga organizirate v Brežicah. Such events will certainly enhance bilateral, cultural and educational relations between our two countries. Taki dogodki bodo vsekakor pospešili sodelovanje med obema našima državama. Let me also congratulate all Indian students here who have started pursuing their course with Faculty of Tourism, University of Maribor in a regular fashion. Ob tem tudi čestitam vsem indijskim študentom, ki so pričeli s svojim študijem na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Problem faced by them have now been solved with the persistent efforts of the Faculty of Tourism, University of Maribor. Začetne težave s prihodom smo rešili s pomočjo fakultete in zdaj so tukaj. I would also like to congratulate the faculty for their success. Prav tako želim čestitati fakulteti za njen uspeh. We are confident that this breakthrough will pave the way for future cooperation and more Indian students will come to Slovenia to pursue their career. Prepričani smo, da bo to skupno sodelovanje obrodilo še veliko drugih sodelovanj in da bo še dosti drugih indijskih študentov prišlo v Slovenijo na izobraževanje. With such educational cooperation, we learn from each other. S takim sodelovanjem se bomo za veliko naučili drug od drugega. It also helps in transfer of knowledge and sharing of best practices and thus giving boost to tourism industry. S tem bomo tudi pospešili deljenje znanja, izmenjavo izkušenj in tudi pospešili razvoj turizma. This breakthrough will encourage more cooperation at institutional level. In tudi pospešili sodelovanje na institucionalni ravni. Slovenia is doing extremely well in the field of tourism. Slovenija dela zelo dobro na področju turizma. Every year it is breaking record in terms of number of tourist arrival. Vsako leto podira rekorde v številu prihodov turistov v državo. It received almost 6 million tourists in 2018, which is 3 times of its population. V letu 2018 je dobila preko 6 milijonov prihodov turistov, kar je kar 3-krat več, kot je celotna številka prebivalcev države. But I would like to emphasize that the sheer number is not very important. Ampak bi poudaril, da gole številke niso tako zelo pomembne. The most important thing is the way Slovenia is promoting tourism. Najbolj pomembno je, kako Slovenija promovira turizem. The respect country is showing to Mother Nature. The manner you are protecting your natural environment and promoting your cultural heritage are commendable. Najbolj pomembno je, da Slovenija varuje svojo naravo in spoštuje dediščino, kulturno dediščino, na tak način promovira turizem. With my stay of more than 2 years in Slovenia and having visited almost the entire country, I can say with certain conviction that I feel Slovenia. V Sloveniji prebivam že 2 leti in sem jo že prišel po dolgem in počez in lahko ta trenutek rečem, da občutim Slovenijo. Needless to say, India is equally incredible and offers endless opportunities and unique experience of tourism. Indija je prav tako neverjetna država, ki ponuja čudovita in nepozabna doživetja v turizmu. Altogether, it gives a totally different flavor, an authentic flavor. Govori o drugačnem načinu, govori o okusu tradicije in autentičnosti. India is a safe and 365 days destination.
it offers perfect experience for everyone, for groups, for individuals, for families, sports enthusiasts, or for those who are in spiritual search. Indija je destinacija za celo leto in ponuja izkušnje za različne ciljne skupine ljudi, tako za družine, športne navdušence, kot tudi za iskalce duhovne izpolnitve. Especially for Slovenian people who are great nature lovers, India is a perfect destination with more than 7,000 kilometers of coastline and fantastic beaches. Sploh je Indija čudovita destinacija za Slovence, ki so ljubitelji narave, saj Indija ponuja več kot 7,000 kilometrov obale in čudovite plaže. Some highest peaks in the range of 6,000 to 7,000 meters or more are located in India. V Indiji so prav tako locirani najvišji vrhovi, ki segajo od 6 do 7,000 metrov nadmorske višine. It is getting very popular for wellness tourism as well. Prav tako pa postaja zelo popularna destinacija za wellneški turizem, torej zdravilišča. India is birthplace of yoga and Ayurveda and known for first-hand authentic experience in this field. Indija prav tako ponuja izkušnje joge in Ayurvede in je zelo dobro poznana za avtentične izkušnje na tem področju. World-class yoga and Ayurvedic treatment, which can be personalized in nature, is available at low cost and less waiting time in India. Jogo in Ayurvedo lahko izkusite v Indiji tudi za nižjo ceno in pa da izboljšate svoje počutje. It is also attracting a large number of tourists due to its rich cultural heritage, whether it is religion or cuisine or architectural heritage or tangible arts, songs, dance, music, and of course Bollywood also. Prav tako pa Indija ponuja tudi veliko kulturne dediščine, kot so razne arhitekturne zgradbe, potem seveda ne smemo pozabiti Bollywooda in pa raznih indijskih plesov, potem seveda indijska hrana in nasploh indijski običaji. I would also like to inform you all that India has quite liberalized its visa regime to facilitate tourism. Rad bi tudi poudaril, da ima Indija dokaj liberalen način izvajanja vizumske politike, zato da bi pospešila turizem v državi. It's issuing 5-year multiple entry regular visa to Slovenian people since April 2017. Od aprila 2017 tako lahko slovenski državljani izkoristijo vizo za obisk Indije. And started issuing e-visa to Slovenian citizens since August 2015. Od avgusta 2015 lahko imate tudi oziroma si pridobite elektronsko vizo. E-visa system has been quite liberalized now, and as per the recent decision, short-term e-visa has been as economical as $10 during off-season. Glede na to, da je zdaj bolj liberalna politika vize, ki lahko pridobite pod ugodnimi pogoji, tako e-vizo kot ostalo vizo. The 5-year e-visa is available at cost of $80 only, and 1 year at just $40. Tako enoletna viza stane $40, tako da je zelo dostopna. So I would invite you all to avail this opportunity and visit India as soon as possible. Tako da bi vas rad povabil, da izkoristite vizo in obiščete Indijo čim prej, kot je mogoče. For the Indian students who have come to study here, I would like to say that they can consider Indian Embassy as their home away from home. Vsem indijskim študentom pa bi rad sporočil, da lahko računajo na indijsko veleposlaništvo, kot da je njihov dom stran od domačega doma. परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास. To nažalost ne znam prevesti. I would urge you all to register with the Indian Embassy. You can approach us for any problem you face or any help you need. Če imate kakšnekoli težave, če želite pomoč, pogovor se lahko vedno obrnete na indijsko ambasado. You
you will receive invite for different functions or event we organize once you register with us. Ko se boste prijavili na veleposlaništvo, boste tudi dobivali novice in povabilo na dogodke na ambasadi. You should also register yourself on the mother portal of the Government of India, which is managed by Ministry of External Affairs. Prav tako se lahko registrirate na elektronskem portalu države Indije, ki je voden za strani zunanjega ministrstva države. It's a grievance redressal mechanism. If you have any grievances, it can be redressed through that. I wish you all the best for your studies and comfortable stay in Slovenia, which is an extremely beautiful country. Thank you very much. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj še v mojem imenu. Jaz sem Boštjan in danes bomo šli na kratko potovanje po Indiji. Dear friends, welcome also in my name. It's my pleasure to invite you for a short trip to India. Govoril bom slovensko, naši indijski študenti bi se do zdaj že morali vsaj nekaj malega naučiti slovensko. Tako da bi skoraj da morali pomeni. Indija. Tukaj je napisano Incredible India. Neverjetna Indija. Prosim, Katja, za kratki video. Indijo sem prvič obiskal leta 2006 v okviru projekta Evropske komisije, ki je spodbujala izmenjavo naših študentov oziroma tujih študentov pri nas. Bil sem v Deliju, najprej se pravi v New Delhi in sicer na sejmu. Tako da večina mojega, in potem tudi v 2018-2019, večina mojih potovanj bilo poslovnih. Seveda pa, ko si na poslovnem potovanju, vseeno nisi na sestankih 24 ur, tako da je bilo še vmes nekaj prostega časa za kakšno sliko, predvsem pa za kakšno doživetje. Nekaj preprostih številk, kako ne verjetna Indija. Približno 3,2 milijona kvadratnih kilometrov, to je približno 162 krat je večja Indija od Slovenije. Ali Indija je po površini približno tako velika kot 1/3 Združenih držav Amerike. Gromozanske so razdalje od severa do juga je približno 3 do 4 ure z avionom. Tako da drugače kot z avionom po Indiji na daljše razdalje ne gre potovati. Nekje ocena iz 2018 je približno 1,3 milijarde prebivalcev. Ne vem, če si znate predstavljati, kaj to pomeni 1,3 milijarde prebivalcev. Na 3-krat večjem področju Združenih držav Amerike živi približno 30 milijonov, oziroma 4-krat manj. To
dejstvo, da je tam tako veliko prebivalcev, v bistvu pomeni, da nikjer nisi sam. Razen v visokogorju Himalaje, sicer pa je gužva. Vedno je rush hour. Nikoli ne moreš priti iz točke A do točko B hitro. Posebej na cesti, ki so popolnoma zavazane, ampak te malo kasneje. 22 uradnih jezikov je poleg de facto uradnega jezika angleščine, ki ga višji sloj prebivalcev seveda bistveno bolje govori kot nižji. Glede na vir, ameriški vir, pa je približno 80% hindujcev, ostalo so muslimani, kristijani, 2%, Sikhi in ostali. Zdaj, da si znamo predstavljati, kaj pomeni 2% kristijanov, to je 25-26 milijonov ljudi, približno toliko, kot je Poljske. Zelo veliko, tudi majhni procenti znesejo na količino ljudi. Ogromno je razlika, bom potem spet malo kasneje, ko bom pokazal, kakšne gromozanske razlike so v Indiji. Ena izmed največjih sprememb, ki jih vidiš, ko stopiš iz letališča, ko se pelješ, ko hodiš po mestu, je ogromno mladih. Če si pogledamo starostno strukturo, vidimo, da je ta del do 24 let prevladujoč, za razliko od slovenske piramide, ki je že skoraj obrobljena. Na še eno zadevo bi vas opozoril, moški je tu približno 60 milijonov, ženske pa 54 milijonov. Zelo veliko več je moških kot žensk. Če imamo tam razmerje 1:1, sprej na enega moškega pride 1:1, žensko pride 1,11 moškega, vidimo, da imamo hitro nekaj 100 milijonov več moških kot žensk in to pa seveda izhaja iz tradicije, da je pač potrebno imeti moškega potomca, ki potem skrbi dalje za družino. Po čem je Indija znana, pa morda ne vemo, da se je to izumilo v Indiji, oziroma od tam izhaja. Prve gumbe so našli v pokrajini, oziroma v delu, ki je danes Indija, pred približno 5000 let pred našim štetjem menijo, da so bili to prvo okrasni gumbi, potem pa so dobili seveda funkcijo zapenjanja. Ničla. Koncept ničle izhaja iz Indije. Arabjatja je tisti, ki je prvi opisal uporabo ničle v desetiškem sistemu, približno leta 500. Kako velik problem je predtem predstavljal problem računanja, si lahko predstavljate, ko seštevate rimske številke. Ta del je zelo težek, če nimamo podpisovanja in prenašanja števil iz enice, desetice, stotice in tako naprej. Predtem so preprosto rekli, nič ne obstaja. Torej, iz filozofskega stališča so rekli, nič ne more obstajati in zato ne priznavamo, da ničla obstaja in zato je ne bomo upoštevali pri izračunih. Ta Arabjatja je pa zelo natančno opisal, kako se ničla uporablja in dejansko je celoten desetiški številski sistem prišel v arabski svet iz Indije in potem iz arabskega sveta k nam. Šah kot igra izvira iz Indije, gospod drugi sekretar je že omenil, joga in ajurveda, ki prihajata iz Indije in pa kot zanimivost šampon za lase v Evropo je prišel šele z Britanci leta 1814 in si lahko predstavljate, kako so evropske glave izgledale pred tem. Ko me ljudje sprašujejo, kako je v Indiji, rečem to. Na Indijo te ne pripravi nič.
Jaz vam lahko zdaj govorim ure in ure o tem, kako je v Indiji, pa dokler ne boste šli sami v Indijo, ne boste mogli ne razumeti, ne doumeti, kaj Indija je. Prvič prihajamo iz Slovenije, ki je kakorkoli gledano geografsko majhna in ima malo ljudi. Samo za primerjavo, v Indiji je 101 mesto večje od Ljubljane. Dve največji mesti imata skupaj več prebivalcev kot recimo Francija ali Velika Britanija, Mumbai in Delhi, vsako po 30 milijonov. Nič te ne pripravi na Indijo. Da boste videli, kako drugačna je Indija od nas, si pogledamo, kako poteka promet v Indiji, tipično. To je vsakodnevni prizor iz Indije. Drži? This is Indian traffic? Ne, si ne zmišljujem. Tu imamo priče, ki potrjuje, da tega ne tako. V Indiji imate vse mogoče prevoze, kar obstaja. Tipičen prizor je recimo tale. Indija, družina na motorju, nekaj popolnoma običajnega, bodite pozorni na to, kdo ima čelado. Moški ima čelado in to, kot sem prej vam povedal, nič te ne pripravi na Indijo, vrednote so v Indiji drugačne kot pri nas. Moški v Indiji je nenadomestljiv. Če umre otrok, pri 1,3 milijarde ljudi, bomo pač imeli še enega otroka, tako kot je bilo pri nas nekaj 100 let nazaj. Če umre žena, se možno še enkrat poroči in imaš lahko še eno ženo in še več otrok. Zato je tipično, vidite, na motorjih imajo čelade samo moški. Prevoznih sredstev tu, desno zgore avtobus, motorji, zelo veliko motorjev, tudi iz videa ste videli, da je zelo veliko motorjev. Rikše so tipične, ki so tako rumeno-zeleno pobarvane za uradno, za do 3 ljudi, ampak zelo pogosto se v zadnjem delu rikše pride cela družina, 5-6 ljudi tudi. Tudi dojenčki na motorju, namreč to so vse fotografije, ki sem jih sam posnel in to s telefonom. Nisem imel fotoaparata, da bi malo boljše slike delal. Promet v Indiji je nemogoče. Za primer, bival sem v hotelu v Mumbaju, ki je bil 20 km oddaljen od letališča. Pot od hotela do letališča, 20 km, je trajala uro pa 20 minut. To je Indija. 400 km na cestni razdalji, razen če je avtocesta, ki jih ni veliko, je približno 8 ur.
Poprečna potovalna pot po indijskih cestah je 50 km/h. In to vse na cesti traja zelo, zelo veliko. Vendar pa po drugi strani, ker se seveda razdalje velikanske in ni mogoče premagovati večjih razdalj brez vseeno organiziranega prevoza, je pa železniški promet zelo dobro organiziran, daleč od tega, kar ponavadi vidimo po novicah pri nas, tipično so vlaki naši moderni, torej Siemensovi, z dovolj visokimi hitrosti. Predvsem pa je Indija spostavila sistem zračnega prevoza za vse. V Indiji je zelo preprosto dobiti, če dovolj naprej planiraš letalsko karto za 20 €, vključno z vsemi pristopinami. Za neke urne polete, kadarkoli pa za 60-70 €, torej kar bi bilo v Evropi tipično karta za vlak, je v Indiji letalska karta. In pod premijer Narendra Modijem so vzpostavili ta sistem, vlada subvencionira letalske linije in da ne boste mislili, da je to slabo. Z nobenim avionom, ki sem se peljal z njim v Indiji, noben avion ni bil starejši od 3 let. Vse novi Airbus in novi Boeing, vse novo. Indija, kot sem rekel, je dežela gromozanskih kontrastov. Na eni strani blazna revščina, ogromno ljudi se preživlja z 1 do 2 evroma na dan, se pravi nekje poprečna plača 30 do 60 € na mesec. Na drugi strani, pa če vzamemo 1% najbogatejših Indijcev, in če to vzamemo 1% od milijarde 300, dobimo nekaj milijonov ljudi, ki so tako bogati, da tako bogatih ljudi v Sloveniji ni. Tako bogatih ljudi, kot je v Indiji, v Sloveniji, jih preprosto ni. Ker je tržišče tako veliko, da seveda ekonomija obsega napravi svoje. Eno izmed največjih mest, kjer so največji kontrasti, je Mumbai. Po eni strani zelo drage zahodne trgovine, po drugi strani pa ročne pralnice Perila. Tukaj je recimo pralnica Perila, kjer bolnišnice, šole, tudi privatniki, zvečer oziroma zjutraj se takšne bale Perila poberejo po okolici Mumbaja, se pripeljejo na tisto pralnico in tu potem moški seveda čez dan, oziroma takoj zjutraj poperejo, čez dan se posuši in zvečer je bala Perila dostavljena nazaj na svoje mesto. To stane, torej letna naročnina na to vrstno pranje stane manj od 100 €. Oprano, zlikano, dostavljeno domov, manj od 100 €, pranje stroj pa vemo, koliko stane. Prosto se ne splača kupiti vlastnega pralnega stroja, če imaš takšen set. Delovna sila v Indiji je izjemno poceni, zato so tudi kar precej industrije iz Evrope, torej delovne intenzivne industrije iz Evrope in zahodnega sveta selijo Indijo. V Indiji, kot rečeno, imate vse. Blazno bogatstvo, tukaj so recimo stolpnice v Mumbaju, pa hotel v Mumbaju, po drugi strani pa se do tega hotela peljete tako rekoč skozi slum. Slum v Mumbaju je eden največjih, približno 1 milijon ljudi živi na trikotniku, če se znate predstavljati v Ljubljani, Dunajska, Celovška pa obvoznica. Ene majhnem delčku Ljubljane 1 milijon ljudi. Je izjemno onesnažena, mogoče bodo indijski študenti malo več povedali, odkot to izvira. Jaz samo ocenjujem, da ta onesnaženost Indije izvira iz njihovega kastnega sistema, kjer pač višji sloji vržejo vse od sebe, pa nižji sloji potem za to poskrbijo, bolj ali manj učinkovito.
Spet slika iz Mumbaja, finančni del Mumbaja, Häagen-Dazs, trgovina, torej zahodne trgovine, zahodna arhitektura, izjemno čisto, izjemno lepo. Na eni strani, na drugi strani Bollywood, torej indijski Hollywood je v Mumbaju, v enem predelu, tako kot je predel Hollywood v Los Angelesu, je predel v Mumbaju. In to je slika, ljudje spijo na tleh, tukaj zadaj je morje, ne vidi se, tukaj deklica prodaja koruzo za nekaj centov, zadaj so pa luči pred domovanjem najslavnejšega indijskega igralca. What's the name of the most famous Indian Bollywood player? Shah Rukh Khan. Okay. Pred njegovo rezidenco vidite to. To je 50 metrov stran. Izjemni kontrasti, na eni strani izjemno bogatstvo, na drugi strani izjemna revščina in seveda cela paleta tega, kar pri nas absolutno ne vidimo. Najdražja hiša je v Mumbaju. 27-nadstropna stolpnica vredna 2 milijardi evrov. Samo ena rezidenca je vredna več, to je Buckinghamska palača. Ampak druga najbolj draga rezidenca je v Mumbaju 27 metrov visok stolp Attila, se reče. V tem stolpu živi 6 ljudi in ima 600 zaposlenih. 100 ljudi na posameznega družinskega člana. Človeški viri, kot sem omenil, v Indiji so izjemno poceni, tako si lahko recimo privoščite hišno pomočnico, ki vam kuha, lika in pere za mesečno okoli 120 evrov preračuna. Tako da družine, ki imajo določene prihodke, si seveda to privošči. Da bomo razumeli, kako gromozansko velika je Indija, 350 milijonov ljudi od 4 milijarde v Indiji živi z prihodki, ki so primerljivi povprečnim prihodkom v EU 28. Se pravi, povprečni prihodek Evropske unije in družinski prihodek 350 milijonov ljudi v Indiji je približno enak, se pravi, živijo tako kot mi. Seveda, ne morete Indijo obiskati, ne da greste v Taj Mahal. Poskušal sem slikati Taj Mahal tako, da je malo ljudi tukaj. V Taj Mahalu je vsaki trenutek na kompleksu približno 10,000 ljudi, vsaki trenutek, najmanj. Dnevno se tam obrne okoli 100,000 ljudi, če se znate predstavljati, kako gromozanske številke so to. Kot kontrast temu, 4 Points by Sheraton hotel v Agri, tam kjer je Taj Mahal in pa seveda indijske svete krave, ki jih je kar nekaj na videti. Prevoz zgoraj je slika v Deliju, desno pa resort v Kočiju v indijski zvezni državi Kerala, ker je povsem po zahodni strani. Hrana. To je v Indiji, morali bi zdaj videti, ko sem to sliko pokazal, obraze naših študentov. What do you miss most? Hrana. V Sloveniji je hrana brez okusa za njih. Popolnoma brez okusa. Vse je enako, nič posebnega. V Indiji je pa vse drugače. Bistveno več začimb se uporablja in moram reči, da te začimbe, ki se uporabljajo, ko se enkrat navadiš seveda na tekočo hrano, so res izjemno harmonične, ki se pozna ta tisočletna tradicija, ki so znali z Ayurvedo in drugimi metodami pravilno skombinirati
količino posameznih začin. Hrana v Indiji se izjemno tudi razlikuje med severom in jugom, med vzhodom in zahodom, kot rečeno 22 jezikov, torej vsaj 22 nacionalnosti, se pravi nacionalnost v Indiji je skoraj 200 narodnih skupnosti. Seveda ima vsaka narodna skupnost svojo hrano, svoje začimbe, svoj način priprave in nekaj vam garantiram, v Indiji se vedno za vsakega nekaj najde. Lahko ste še tako izvečni, ampak v Indiji boste našli hrano, ki vam je všeč. Ogromno je sadja, prve svežega sadja, sveže zelenjave. Vina je zaenkrat v Indiji malo in mislim, da ima tudi Indija zelo veliko in lepo prihodnost v vinu. Je pa, kar se tega tiče, kar precej komplicirano vino v Indijo izvoziti, ker zato, da izvažate v Indijo, potrebujete v 22 držav dovoljenje, kar je pa precej težko za vino pridobiti. No, po drugi strani so se pa Italijani in Francozi znašli, kupili so nekaj indijskih podjetij in pridelujejo indijsko vino v Indiji pod francoskimi oziroma italijanskimi imeni. Odvisno, kje v Indiji se nahajate, hrana temelji predvsem na rižu oziroma na stročnicah, se pravi čičerika, leča. Mesa je relativno malo, vegetarijanci imamo v Indiji raj, pravzaprav ne rabiš niti vprašati, če je vegetarijansko, ker večinoma je vegetarijansko, če ni vegetarijansko, te celo natakarji opozorijo, da to pa ni vegetarijansko. Ogromno stvari, torej rečeno, sadja, zelenjave, kar se vam srce poželi, celo ki stvari, če ne vemo, kaj obstaja. Incredible India, incredible, neverjetna. Če me vprašate, po čem sem si pa Indijo najbolj zapomnil, pa je odgovor ljudje. Slovenci sicer veljamo za gostoljubne ljudi, ampak pa moram povedati, da se lahko gremo gostoljubje učiti v Indijo. Sprejeti smo tujci z odprtimi rokami, kadarkoli lahko pridemo v njihove domove. Že prvo leto sem bil povabljen na domove, kot gosta si vzamejo čas, ja, pa še čas v Indiji je drugačen kot pri nas. Pri nas zamujamo do 15 minut na sestanek približno, ne? Tak nekako bi šlo 15 minut maksimalno, ne? V Indiji 1 ura plus minus, pomali plus nekaj. Spoznal sem ogromno toplih ljudi in ta del, ta izkušnja turističnega potovanja, pomali si ne zapomniš države po tem, kaj si se videl, ker itak, ko se pozabiš, slike se več ne gledajo, zapomniš si pa te odnose, ki si jih stkal z ljudmi. Tukaj je pa Indija res incredible po ljudeh svojih. In to je, mislim, da največje bogatstvo tudi Indije. Hvala. My name is Alsi. I am the master student, Faculty of Tourism, Braishesai. I am going to do a small presentation about India, and I start with this slide. You can see two pictures in this picture. I mean this slide. There is one street in Slovenia and one street in India. Okay. And you can. I'm translating between, so otherwise I won't remember. Dobar dan, ime mi je Alsi, sem magisterski študent programa Turizem na fakulteti Brežice. Na sliki vidite dva prizora. Eno je prizor iz ceste zgore desno v Indiji in spodaj je v Ljubljani. Common questions from Slovenians, when they meet English Slovenians, they will ask one question, how many people are in India? And the second question, how big is this? So there is the answer for this question. The total population of India is 1.36 billion. And it is the second largest populated country in the world. Even when compared to Slovenia, the population is 2.8 million. It is 149th place in the world. Torej,
To sliko zelo dobro ponazarjajo številke, koliko je prebivalcev v Indiji, 1,3 milijarde in je druga največja po prebivalcih za Kitajsko in Slovenija 2 milijona. So for Slovenians, if you want to see more people, I'm inviting you to come to India. Če bi radi videli več, da bi pridite v Indijo. This is the map of India, and India is the 7th largest country in the world. Indija je 7. največja država na svetu. And this distance from north to south is 3,240 kilometers, and east to west 2,933 kilometers. Od severa do juga je 3200 km, od vzhoda do zahoda pa 2900 km. And India has 29 states and 7 union territories. These colors you can see these are each states. India is divided like all state, and each state has its own legislation. Indija je razdeljena na 29 držav in 7 teritorijev, združenih teritorijev. Vsaka država ima svojo zakonodajo. And the highest peak in India is Kanchenjunga, that is 8,586 meter height, which comes in the state of Sikkim. Najvišji vrh je 8586 metrov, Kanchenjunga v državi Sikkim. And India has got a coastline of 7,516 kilometers. This comes around here. And it is mixed with three seas, Arabian Seas and Indian Ocean and the Bay of Bengal. Linije ob morju je 7500 km, meji na 3 morja, Arabsko morje, Indijski ocean in Bengalski zaliv. And India is the most populous democracy in the world. There is 800 million voters, legal voters in there. Indija je država, največja svetovna demokracija, približno 800 milijonov volivcev. And the biggest state is Uttar Pradesh. It has got 200 million population, which is equal to the 7th populated country in the world, like Brazil. Največja država po številu prebivalcev je Uttar Pradesh, 215 milijonov prebivalcev, kar je bil, če bi bila sama država uvrščala na 7. mesto, približno tako velika je kot Brazilija. And the smallest state is Sikkim, which has got 500,000 population. Najmanjša država je pa Sikkim, ki ima približno 600,000 prebivalcev. And India is sharing border with China, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Myanmar. Indija meji na Kitajsko, Pakistan, Bangladeš, Nepal, Bhutan, Sri Lanko in Myanmar oziroma Burmo staro. And India has got 22 official languages and more than 200 dialects. 22 uradnih jezikov, 200 dialektov. And the transportation options are like flight, train, bus, taxis, everything like so they can say. We can have all of the options there in India. Kar se tiče transporta, je vse na voljo po takšnem vrstnem redu, kot je tudi napisano. And India has invaded with many times, more than 1,000 times in the last 5,000 years. And the first started from the Alexander the Great, and I think 350 BC, and then it is ended with the British in 1947. Indija je bila v svoji 5000-letni zgodovini napadena vsaj 1000-krat. Začelo se je z Aleksandrom Velikim 350 pred našim štetjem in končalo z Britanskim imperijem 1947. Small correction, India shares boundary with Afghanistan as well. Afghanistan as well. Okay. Meja je še tudi z Afganistanom. And India used to be the source of the world diamond before 18th century. After that, they find source in Brazil, and then now they have Brazil also have the source of diamond. Do 18. stoletja je bila Brazilija edini vir diamantov za zahodno tržišče. And the slogan of India is called unity in diversity, which means all kind of mixed culture, which is united together under one nation. Slogan Indije je enotnost v različnosti, kar pomeni, da smo skupaj, čeprav smo drugačni. Different cultures
linguistic, social, religion, politics, everything will be comes together and they are tolerant to live each other in one place. Skupaj prihajajo različne politike, različne religije, različne običaji in vsi skupaj živijo mirno na enem mestu. And India has got all the religions, Hinduism for 80% and the Muslims, Sikh and Buddhist and Jains, all kind of religions is there in India. V Indiji je zelo veliko različnih religij, hindujcev, budistov, muslimanov, sikhov, budistov in ostalih. Indian history started 3rd million BC, called Indus Valley civilization. Prva civilizacija je iz doline Inda in datiran pred 3 milijone let. The same time of the Greek civilization and Mesopotamian civilization. At the same time of Greek civilization and Mesopotamian civilization. In ima svoje korenine v isto obdobje tudi kot mezopotamska in grška civilizacija. The first European sea route was the Portuguese navigator called Vasco da Gama. He was reached in India 1498. Indija je bila prva povezava, morska povezava preko Vasco da Game, portugalskega raziskovalca, ki je Indijo okoli vrta do Grenade odplul leta 1498. And in 1526, the Mughal invaded India and they have made some monuments called like the Taj Mahal. V letu 1526 so Indijo napadli oziroma zavzeli Mughali, ki imajo svoje korenine v muslimanskem svetu in so pustili velik pečat v Indiji, kot na primer Taj Mahal. And 17th and 18th century British East India Company came to India for traders and then they controlled all over the port in India. Sledili so v 17. in 18. stoletju Britanci oziroma British East India Company in so se potem razširili na celotno državo. And in 1947, August 15, India got the independence from British rulers and the Mahatma Gandhi was the freedom fighter of India. Vsi poznamo Mahatma Gandhija, ki je Indijo popeljal na pot neodvisnosti 15. augusta 1947. And there is some Indian inventions, which is yoga, Ayurveda. Izumi v Indiji, yoga, Ayurveda. And chess, shampoo, these games and ink. Šah, šampon, črnilo. And the number 0, Zero. binary system is all the Indian inventions. Torej uporaba bombaža, binarnega sistema, odpiralcev, kuvert. And the traditional way of greeting is called Namaste, which is holding two hands together and bending your head and say Namaste. Tradicionalni pozdrav v Indiji je Namaste. And there is women don't prefer to shake hands. When you're greeting somebody, they don't prefer to shake hands. Instead of they do these greetings. But nowadays they will do shake hands as well. V preteklosti je bilo predvsem neobičajno, da so moški se rokovali z ženskami, vendar danes to tudi postaja običajno. Tipično za pozdrav z ženskami je bil Namaste. And India has got the customs when India in the house, you have to remove their footwear. If you entering any places like worshipping or something, you have to wear your footwear outside. Podobno v Sloveniji, tudi v Indiji, čevlji v stanovanju niso zaželjeni oziroma niti nedovoljeni. And the spiritual gathering is very common in India. In all religions, they do spiritual gathering in some places, and everybody go together and do it. Zelo pogosto so religiozna srečanja in to zelo pogosto tudi počnejo, torej da jim najdejo nek razlog, zakaj imajo zabavo. And can you play the video, please?
in India? Nein, दूसरी बार. India, incredible India. Okay, thank you very much. Good evening all. My name is Soman and I'm from the southern part of India, Kerala. Actually, I have to say something right now. I mean, I feel like my mind is empty. I feel like I'm quite nervous right now. But anyway, I have to continue. Okay, I will translate. Lep večer, moje ime je Sona, prihajam iz južnega dela Indije. Trenutno se počutim malo živčno, moja glava je malo prazna, ker moram tukaj imeti predstavitev, ampak bom predstavil. Okay. Symbolism. My part is like to do symbolism, linguistic heritage, some of the world heritage sites, and then the sports. Talking about symbolism, India have like a lot of unique things, like these pictures, these animals, a lot of things. So let me get into this. Oh, sorry, not that. Predstavil bom simbolično, kaj predstavlja Indija, dediščino, veliko slik, trenutno živali. Okay, tiger. Tiger is officially known as Padera tigris lineus. It's a national animal of India. Tiger actually represents the strength and the grace, and it's really respected in India for its incredible power. So, tiger symbolizes India's wildlife wealth also. Like you can see, tiger is really beautiful. Tiger predstavlja nacionalno žival Indije, predstavlja moč, predstavlja gracioznost in je zelo pomembna žival, ki izraža mogočnost. Okay, next one is peacock. Officially known as Pavo cristatus. Yeah. It's a symbol of grace, joy, beauty, and love. So it is the national bird of India, and it is really beautiful, and you can see that it's a male peacock, and it has like a green, blue neck, and like a fan, like array of feathers. Prav tako je nacionalna žival Indije pav, ki predstavlja gracioznost, veselje, lepoto in ljubezen. In tukaj lahko vidimo sliko moškega pava, ki ima moder vrat in pa čudovito zeleno pisano perje na repu. Peacock is a sign of joy for everyone who sees it. Like India have taken so much measures to ensure the protection of peacock. Pav je v bistvu ptica, ki povzroči veselje vsakemu, ki ga vidi. Se je Indija zavzela veliko ukrepov, da se ta žival zavaruje in da je zaščitena. And this peacock is also represented in this Hindu mythology, like some kind of, I don't know. It's in the Hindu mythology, and it plays like in, for instance, I can say Lord Krishna. Krishna always have like a peacock feather on his flute, and his head also. Pav je tudi zastopan v tradicionalni mitologiji Indije. Bog Krišna ima tako vedno upodobljeno pavovo pero na svoji glavi. Sorry. And national flag. This is India's national flag. It has like this saffron color, white, and this in the middle you can see like this Dharma Chakra or the wheel of law, and then this green one. The saffron color, it represents the courage and sacrifice. It means that this our political leaders and everybody, they should be like indifferent. They should be like indifferent and should do good things and stand together for the wellness of the country. Tukaj vidimo državno zastavo Indije, sestavljajo 3 barve. Zgornja oranžna barva
predstavlja pogum in pa žrtvovanje in narekuje državnikom Indije, da zavzamejo pokončno držo in uspešno vodijo državo. And the white one, it represents truth and purity. Bela barva predstavlja resnico in čistost. And the green one, this represents the fertility and growth, and as well as to the relation to soil. Yeah. Zelena barva predstavlja rast in pa rodovitnost in odnos Indijcev do zemlje. And you can see it is like a blue circle. It is called as the Dharma Chakra, and it represents the motion or growth of the country. Na sredini pa se nahaja modro kolo, ki prav tako predstavlja neko gibanje oziroma rast cele države. Okay. And this is the national emblem. On the right side, you can see 3 lines standing on like a pillar. And the national emblem of India has been taken from this Sarnath capital, erected by Ashoka. Ashoka was a great leader. He ruled the country almost like into 232 BC to 272 BC. It was a long time ago. So this emblem is actually taken from his capital. I mean, this thing, yeah, whatever. And na desni strani vidite nacionalni simbol Indije, ki ga predstavljajo 3 levi, ki predstavljajo indijskega voditelja Sarmata, ki je poveljeval v Indiji 200 let pred našim štetjem. One more thing. Ashoka's emblem was like there was actually 4 lines of the pillar with like this bull, horse, and lion, and and separated by lotus. But it's like modified, and you can see in the basement they have like a horse and a bull. It's separated by this Dharma Chakra that we mentioned earlier. Včasih mislim, da so bili 4 levi, zdaj so 3. Na spodnji strani pa lahko vidimo konja in pa tudi tisti krog, ki se nahaja na zastavi Indije. Okay. And the national fruit, mango. Mango is officially known as Mangifera indica. It is the national fruit of India. Tukaj pa vidimo mango, ki je državno sadje Indije, torej najbolj popularno v Indiji. India have almost more than 100 of varieties of mangoes, which are really tasty. V Indiji je več kot 180 različnih sort manka, če sem si prav zapomnila, in je zelo okusen. National flower. Lotus is the national flower of India. This is lotus. Lokvanj pa je nacionalna rastlina roža Indije. There's one thing about lotus. You can see it's really beautiful, but the thing is that it grows in a really dirty place. Pravzaprav je zelo lepa roža, ampak raste v umazanih okoljih. But still it's beautiful. Ampak je še vedno lepa. It signifies like even though our surrounding is really dirty, it doesn't matter. We can really grow into really beautiful and grow into a good thing. Kljub temu, da je lahko naše okolje umazano, lotus ponazarja oziroma lokvanj ponazarja, da lahko zraste nekaj lepega, ki pomeni tudi v tem spiritualnost in da obrodi dobre sadove. Okay. This is all full of lake. I mean, this lotus grows. To je jezero z lokvanji. And linguistic heritage. Jezikovna dediščina. Although the Constitution of India have, this is 23 languages, which are Hindi and English included. Actually, it is 22 plus English. And Hindi is said to be the official language, although 59% of the population doesn't speak English. Hindi. V Indiji imamo 23 uradnih jezikov, kot že prej omenjeno sem spada tudi angleščina.
Nasplošno pa je kot uradni jezik opredeljen hindi, vendar ogromna številka ljudi sploh ne govori tega jezika. For instance, I don't know Hindi. I mean, I barely speak Hindi. Veliko ljudi reče, da sploh ne pozna jezik oziroma da ga komaj govori. My native language is Malayalam. Sona je rekel, da je njegov uradni jezik Malev. The country is dominated by other regional languages. 59% of Indians speak other than Hindi, and English is the country's administrative language. Torej 59% ljudi govori druga jezika in ne hindi, medtem ko je angleščina uradni jezik. Uradniški. And this is for an illustration. This is Hindi, the letters. To so črke hindi jezika. And this is Malayalam. In to je Sonin jezik Malev. Yeah, this is different. Torej lahko vidimo razliko. And this is Punjabi. In to je jezik Punjabi. World Heritage Sites. V Indiji imamo tudi lokacije svetovne dediščine. There are actually 38 World Heritage Sites in India. Due to the time limit, I would like to say about 5. V Indiji imamo 30 lokacij svetovne dediščine, ampak bo Sona predstavil samo 5. Okay. Some of them are the Great Himalayan National Park, the Taj Mahal in Agra, Pink City in Jaipur, the Western Ghats, Kasaragod Wildlife Sanctuary in Assam. Torej teh 5 je Himalajski nacionalni park, Taj Mahal, Rožnato mesto, Zahodna vrata, predvidevam, in pa zavetišče za divje živali. The first one. This is the Great Himalayan National Park. To je Himalajski nacionalni park. This is a habitat to numerous number of flora and fauna, and this is located in the Kulu region in the North Part. Lociran je na severnem delu države in je v bistvu kraj, kjer prebiva veliko različnih živalskih in rastlinskih vrst. It received this site, by this World Heritage, it received this World Heritage Site title due to a reason. The criteria was the unique biodiversity hotspot. Naziv oziroma zaščito svetovne dediščine je dobil, ker se tam nahajajo edinstvene biodiverzitetne vrste. Okay. Next one. Taj Mahal. Taj Mahal, naslednja točka. You already heard about Taj Mahal. Taj Mahal is a World Heritage Site, and it has a story also. This is built in the remembrance of Mumtaz, which is Shah Jahan. He was a king, so he built this as a remembrance of his beloved wife. Taj Mahal je v bistvu grobnica, ki jo je kralj, which king? Shah Jahan. Shah Jahan, kralj, zgradil v čast svoje ljubljene žene, ko je umrla. This is also a significance of this Mughal architecture. In je tudi spomenik mogolske arhitekture. It also belonged to the 7 wonders of the world from 2000 to 2007. V času od leta 2000 do 2007 pa je spadal tudi v 7 svetovnih čudes. Taj Mahal have every year 7 to 8 million tourists to visit Taj Mahal. Vsako leto obišče Taj Mahal 7 do 8 milijonov ljudi. Okay, let's move on to the next one. Western Ghats. This forest region. Zahodni Gati, torej gozdnato zaščiteno območje. The Western Ghats, it's in the north, south to north, but I guess, it's from Gujarat, Goa, and Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra. It's like this. North to south. North to south one.
Nahaja se na relaciji od severa proti jugu Indije in spada med več različnih držav. It is regarded as one of the 8 hottest hotspots in the world. Je eno najbolj vročih področij na svetu. The hottest Hotspots in the world. Okay. Yeah, it have like a wide variety of flora and fauna. And next one, this is sorry. I could only take this picture of a rhinoceros. Maybe it's also a forest place. This is the Kaziranga National Park in Assam. To je pa nacionalni park, zavetišče za divje živali, kjer lahko vidite nosoroga. The picture you can see a one-horned rhinoceros. This is the unique thing in this national park, and it's well preserved, and it was once listed in the endangered species list, and now it's well preserved there. Ta vrsta živali je edinstvena za ta park in zavzete so bile velike mere, da se zaščiti, kajti nekoč je bil zelo ogrožen, danes pa uspešno živi tukaj dalje. And sports events. Igre in športi. Cricket. Cricket. As you can see, this is the blue jersey is India, and the next one is besides the cricket is Australia. And India is very famous for cricket, and right now India is the number 1 in cricket. Indija je zelo znana po kriketu, desno vidimo indijskega igralca, medtem ko na levi strani avstralskega in trenutno je Indija številka 1 v svetu kriketa. India has won the World Cup twice. Dvakrat so osvojili svetovno prvenstvo. The next one is hockey. It is the national game of India. Naslednji je hokej, ki je tudi nacionalni šport Indije. And volleyball. In odbojka. Then the football team. In nogomet. That's it. Cricket is really more famous in India. Ampak kriket je najbolj znan v Indiji. Thank you. That's it. Hvala. Hvala, Sona. Zdaj pa, ker smo že tako veliko slišali o Indiji, je edino prav, da jo tudi izkusimo še skozi kakšno drugo čutilo. In sicer se bomo zdaj prepustili tako zvoku kot indijskemu plesu Punjabi, ki ga bo za nas zaplesala naša študentka Kuljit. Yes, please. Kuljit mi je sporočila, da naj vas pozdravim in da naj povem, da ni profesionalna plesalka, ampak da želi iz srca vam pokazati, kako zgleda indijski ples, tako da uživajte.